साहित्य छगु समाज या न्याक खदास छगु सभ्यता या पहिचान ख जोजलपा नेपाल मण्डल टेलिभिजन या ग्याजो साहित्य जीवको गौरव सूचना दिवा छिता लस्को स्यान्चोना जे सिल्भिया साहित्य जीवको गौरव न्याग्ले छिसा थैले नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाथे सोइदी फैदास ग्याजो विशेष याना नेपाल भाषा साहित्य खेरका या दुवाला सोइ वैचना गुचुला थौया ग्याजो राष्ट्रिय कविता महोत्सवको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान थगु खुइ खुक्कागो बुदिया छोले यागु चुला थुक्सीपति राष्ट्रिय कविता महोत्सवपति च बिस्क कथा जुगु चुला थुक्सी समावेशिता यो आधारे राष्ट्रिय कविता महोत्सव जुगु चुला दास उकी दुहावगो कविता त विशेष याना नेपाली भाषाको मजुसी तिथिमा भ्याउन कविता तुथ्याका राष्ट्रिय कविता महोत्सव यागु चुला छ थुगु राष्ट्रिय कविता महोत्सव कविता मूल्याङ्कन समिति छि नेपाल भाषा या तस्कै हनेबम कवियत्री मयजु प्रतिसरा सामी चुन निर्णायक कथा दुथ्यागु चले थोया ज्याजो छ वेकल से विशेष याना राष्ट्रिय कविता महोत्सव उकी दुथ्यागु कविता अलि थुकी पाखे छि नेपाल भाषा कविता पाखे सेकेमागु ख छुदु थुके बारे छि थोया ज्याजो छ खलबला याते नौजुल हनेबम कवियत्री मयजु प्रतिसरा सामी चुनिस प्रतिसरा तथा ज्याजो छ थुक्सीपति राष्ट्रिय कविता महोत्सवको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान खुइकको बुदिया चले या त मलाई छि निर्णायक मण्डलले छम दुजा कथा चना ज्याइन्दिल मूल्याङ्कन समिति मुला दक्षिण नेपालको छि चाहिँ ठुकी गुक थ द्वा चाहिँ या छि त चाहिँ गेना चाहिँ थो मूल्याङ्कन समिति द्वाउने पति अपर्च्युनिटी रह्यो थो राष्ट्रिय कविता महोत्सवको समावेशीय उकी आधार कया अनल्पा चाहिँ वेकअपसँग चाहिँ थिथि छिथो जातीय व्यक्तित्व पिन्ट इमसँग सोया चाहिँ ल्यागु जला मंगला उकी मध्ये अलि वेकअपसँग चाहिँ अलि जे उखुन चाहिँ त्यहाँ प्याउन चना मुक्ति नाठ गर्न चना बेला इमसँग तार फोन नै चना अलि पछि अलि छि गबला ल्याचा खाला अलि पछि जिल्ला थे पिन जना ल्या थपला तकला छेनी मुखला गाला छेनी गाथे तर चाहिँ गु पाखे गे वला थियो पासँग चाहिँ व चाहिँ जी बालको मस्यो मुखला तर वेक पनि थपिने ले तेरुको ज्याचनका सायद नेपाल भाषा चाहिँ जित तयारी बुझाइ आउ ज्याचनका उखुठा चाहिँ छिलन दिले अलि आथुक्सीपति राष्ट्रिय कविता महोत्सव चाहिँ दुईयो किसिमको कविता त मामुला भला आथु समावेशी हिसाबमा जुगु हिसाबमा गुली भएको ठुकी चाहिँ समावेशी कथा याबला चाहिँ छिका थन आ जिम त अन्न दुने रेकर्ड व्यू अनुसार होला अछि विविध भाषापट्टि याबला चाहिँ थन पिगो भाइ वाउडो 40 मंगला 40 उकी मध्ये चाहिँ दमाई भाइ चाहिँ छिटो भाषा आयोग चाहिँ डुमछानी जुया निम्ति चाहिँ दमाई भाइ त जिमसँग मूल्याङ्कन मयाना टाबला चाहिँ सुई गुङ्गो भाइपट्टि थन अथि कविता छिटो दुआवा जला उकी मध्ये चाहिँ आथन से सोपुर काटेटाहरू उकी मेरा चाहिँ निपुजको ढामा दमाई भाइ छ ढामा मंगला उकी जला अलि आठकी मध्ये चाहिँ आ छिटो नेपाल भाषा न दुठावया जला होला मुख्य ख चाहिँ ठुकी चाहिँ विविध भाषा पनि त न चाहिँ ठैना चाहिँ लम्फुचाका बेउलिया ना चाहिँ झिसँग गबले ना मन्जनाउ तक आताही चाहिँ गराछ नेपालले चाहिँ नापला 123 उली ढकाटे आउलिन अपोजिट होला हाल भा उनी त ख्याङ्कला 124 केन उली छन्नुला टाबला चाहिँ उली मछि भा मध्यना चाहिँ अझ मवनीला अझ यो कोदनी तर अझ खसाना चाहिँ ठुसी गु बेकअप छ लुखा चाकला मगला मेमे भाषा निम्ति नडका नाप खसाल खाली खाइ भा छ इटा जको हिमस चाहिँ अझ बियाचौ दबो बियाचौ ख त म सबैले खाली बियाचौ नेपाली भाषाको दिखान्छु ओ ज्याचौ आ ठुसी चाहिँ गराछ जिमतला पहिला छुलो गया जो राजा अनु चाहिँ खाबासँग बुङ्की जुइला राखा नका छाला मेप्स ठिमुको छि थ जिमे मात्र भाजीबला चाहिँ मन ठिमुको का पर्सन खाबासँग बोनी तर अथे मयासे चाहिँ ठुसी समावेशी गु लपुचाका बेउका समावेशीय किस्म चाहिँ थट मातृभाषा चाहिँ थट बन्यो चाहिँ अन्य अवसर प्राप्त जुला ठुसी चाहिँ तस्कै निको छ उपलब्धि हजुर चाहिँ ठुलबसी चाहिँ भ्यादमा अब जुल अलि शिक्षण चाहिँ मूल्याङ्कन चाहिँ के नाइन्देले छुटु क्राइटेरिया मूल्याङ्कन आधार चाहिँ गरा छ जिमसँग चाहिँ दक्षिणा वनापलाई अलि चाहिँ गुगिसमा मूल्याङ्कन यामली तैपट्टि अन खजुला मुखला जोबला चाहिँ आबकी मध्ये चाहिँ तन छिटो वइचौले छम चाहिँ अझै गीतकार जुल रमन घिमिरे जुल छम चाहिँ कान्तिपुरम पत्रकार वइचौ जुल अनले चाहिँ अलि छम प्राध्यापक दु होला अलि अनले चाहिँ छम जिया जुल अलि चाहिँ अलि नेम छम चाहिँ सुजुल अमर न्यौपाने अमर न्यौपाने अमर नेपाली मख मेमा छम यहाँ चाहिँ न्यामे छेउ छौ चाहिँ अझै टोली दिएका जिमसँग चाहिँ गुगिसमा मूल्याङ्कन या त्यहीपट्टि अन खजुला जोबला चाहिँ दक्षिण नापा चाहिँ कविता ढाल्की उकी दिने चाहिँ भावले दे मला
भाव पक्ष मगला आज कठ्यार का उ किस्म सब्जेक्ट या अनले प मेउली चाहिँ अनले उ के चाहिँ अले हाना लय नमाला लय नल माल्ने मगला चाहिँ आ किरी किरी चौं किस्म अया किस्म हेनाले मजो आज कठ्य अनले प चाहिँ अले छौ चाहिँ छ विचार पक्ष वजला अनले प शैली शैली चाहिँ के बिम्ब प्रतीक त अन्या डोठ्या दुला मर्ला तका अन्या किस्म चाहिँ जुस चाहिँ पहिला मूल्याङ्कन याबला जुस 10 याना चाहिँ 18 याना 10 याना मग 30 याना 30 याना 90 इंच उ किस्म यांका सुरुवात यसलाई 600 चन्चुन बोल्थे मलाई वबलाई चाहिँ यो क्या हो छारा चाहिँ थन एन्ट्री जोली चाहिँ अन छित जानकारी बिउ अनुसार चाहिँ च्यासव गुइने पुगाउँदो गुइनिपु दुठ्याउले च्यासव गुइनिपु दुठ्याउले चाहिँ खुसव पी निपु अथवा 642 यात चाहिँ हुन्छ चाहिँ मान्यता बेलुका मगला 642 मान्यता बेया अनालिबा चाहिँ उकी दुने जिमस चाहिँ अनालिबा चाहिँ ठ्वा कठ्य शैली अनालिबा चाहिँ भाव पक्ष कया चिस चाहिँ अले मूल्याङ्कन याना आतुकी आचिक मूल्याङ्कन यान दिउ आधारला मलाई थिथि भाषा गइबला अनुवाद खत तासि थयौली चाहिँ अनुवाद साहित्य महत्व चाहिँ छिन् गुल्तोको खंका त्यो छि आगयो अनुभव यान दिया आ कविता अनुवाद छ अनुवाद चाहिँ गजलका राजा अझै चाहिँ नेपाल भाषा वबलाई चाहिँ जिला बालका नेपाल भाषा ठुलोका तर चाहिँ अनुमूल्याङ्कन कमिटी चाहिँ सक्सिन होला हैन नेपाल भाषालाई ठुइमको सुनाउन चाहिँ त्यो मूल अधीन मौलिक भाषालाई सुनाउन ठुइमको ने खे भाइ होला अहिले पटिपटि हिन्दी ठुइ पटिपटि चाहिँ मैथिली ठुइ मलाई तर एजुकेसन चाहिँ अनुमूल्याङ्कन आधारले चाहिँ अनुवादीय कामला अनुवाद क्याबले चाहिँ गबला चाहिँ जित थ त ताउकला अथे अनुवादियो बकया चिस चाहिँ मूल्याङ्कन याबला चाहिँ गबला चाहिँ मूल गु भाव का वो चाहिँ हानो कि वो दुला मरला छारा छ अन चाहिँ वो गुम कवि खा व नापले चिस छु सम्पर्क ते खौ न मको छारा छ अन आछि बिन्दुला नानीले छुए म विषय बिउ जला मुला नामरो पति अन्या कविताको भइ मुकला अले थौ भाषा वेबला चाहिँ का जो भाषा चाहिँ थौ पुवल का चाहिँ पति चाहिँ अन्ठालको थ त गर्वताइ छ नि अठै मेपी अन चम्पिन त न इम्ना थौ भाषा वेबला इम्ना अठिजी तर अठखसा न चाहिँ अनुवाद दै चाहिँ तस्कै बाला माउ ज्यासन रे चाहिँ ठो राष्ट्रिय कविता महोत्सव जिन ठुइका कारण छार का राजा झिस चाहिँ मूल थौ भाषा जक थौ मातृभाषाको चोइजन ब्ल्याक गजलका राजा छि चाहिँ सीमित छौ लागा दुन जक जुल सीमित जो हुन छि छारा छि चकना वन मुफ्त एजु या निम्ति झिस चाहिँ थौ मातृभाषा को उके त चाहिँ झिस खे भाषा न वनमा छि अन अंग्रेजी न वनमा छारा छ अन्तर्राष्ट्रिय खेले ठेंक्यु निम्ति खर्च झिस अंग्रेजी भाषा न वनेमा अलान राष्ट्रिय स्तरीय खर्च झिस अन खे भाषा न ट्रान्सलेट जुया वनेमा एजु नि झिस संकुचित जुया ऐना चाहिँ थौ भाषाको सीमित जचन दे चाहिँ भाव चाहिँ चिस ते जिए मजो अले अनुवाद दे चाहिँ यारा छम मूल चोमिना पञ्चना मूल चोमिके न्याना या मगला जी ठु किस्म अनुवाद ठो ठीक जोला मजोलार का न्याना अनलबा चाहिँ अनुवाद चाहिँ या माथे छ हिसाबले थासे अनुवादमा चाहिँ कविता यो भाव चाहिँ बालके जने माल थुपति तर गु अनुवाद गे त जुया रासा छुन चाहिँ गमलाई स्वामा ठु स्वामै जी चाहिँ उखेंका सरायायंका मगला वो ओपति गु मूल स्वाम ख ओके भाव चाहिँ हाना मे गमलायंका सरायाबले चाहिँ गमला सिन याका छ भाव मठुया छारा चाहिँ नेपाल भाषालाई चाहिँ छग आख गए चाहिँ गौ अर्थ दो मगला अनुवाद याम छ मठुल केला अनलपाल अर्थला अनर्थ जो भन्ने एजोले चाहिँ मूल चोमीके चाहिँ वो भाव न्याना अनुवाद चाहिँ याद नथेछ तासी थुपले चाहिँ ठिक छ चाहिँ गुलिन अनुवाद जु वोपति थिथि भाइपति पाखे मूल्याङ्कन उहे पाखे मूल्याङ्कन यानो अथे ब्रह्म कविता चाहिँ कति खले छ ब्रह्म कविता त मध्ये चाहिँ जी चाहिँ आउ लुइमछि कविता बनाएको हजुर अहिले गमला बनी 6-7 बजे तक न जी यो बन माल नि म त को सुए माल 600 चन्चुनला बन माल अलि पछि अला निबिnya मेसिन बने वन हाना आइना ओ किस्म याना अनाल पछि थप्सन चाहिँ छनोट्या त या अहिले छनोट्या त अनाल पछि गु चाहिँ सछि तेहरका बिचायनौका सछि अलग तया अछ्याना यान बनाय यांकाबले चाहिँ ठुसी विशेषना चाहिँ कविता दुनि वपति विषयवस्तु जितो हामीले होला विषयवस्तु अपयना चाहिँ ठो विदेश वपि जाया वपि ज्यामी त मगला मजदुर त अनाल पछि अपयना चाहिँ छिटो कफिने द्वावा पनि नि यहाँ काठको बाकस वैदेशिक रोजगारी काठको बाकस को कविता ढुका काठको बाकस मगला अनाले पछि अहिले पुला क्लासिकल टाइपसँग चाहिँ यहाँ छि ठाउँमा ड्याइटा थाया मलाई छि देश त थाया मलाई रका यहाँ पुलाउ यहाँ किस्म वे चौपिन ढुका अनाले पा उखी चाहिँ अहिले विशेषजना चाहिँ छिटो छिटै हो छन्द कविता न वैचौँ ढुका
अहिले हुनुपर्ने चाहिँ तिमी गर्न खै भट्टी चाहिँ खोजु ख छन्दै पिसन चाहिँ भट्टी चाहिँ विरोधी आपको थन टका लगा अहिले छन्दै दुने कविता न दैमाल नि मगला छन्दै दुने चाहिँ भाव नला दैमाल नि पुलाउ किस्म चाहिँ कोना चनाले मजिला छन्द कविता बुने मन रहे निनिए मगठौ पनि मगला छन्द न चाहिँ भाव चाहिँ जुनि मला कविता विषय वस्तु बाला वछि दैमाल कि थौ यो पटे थौ नै बर्निङ इश्यूज त दैमाल ल्याउ किला मगला समसामयिक विषय वस्तु दैमाल नि अनि दैमा यामा नेपाल थे अनि यहाँ किस्म चाहिँ भइसौ त छन्दा जुबला छन्दै कविता छपुया छिसन मतल गान मगला अहिले विशेषना चाहिँ अहिले गु सिमाना चौपटी जी ठ बोर्डर या चौपटी चौपटी पीडा मला वन जी तस्कम बामा लापटी अन्य कविता न गइसौ दो अठे अलहाना चाहिँ अहिले मेरो चाहिँ गेरा छ चिठो मिसा मस्तेपटी अब खै भाषा चाहिँ इमे चाहिँ छाउपडेर गाडे मलाई आ झी खर्च चाहिँ अब छिमु झीपट्टि वा अवस्थापट्टि खख तर झी नेवाटे हिसाबमा खर्चलाई झिरा एकदमै त्यसको चाहिँ उधार झिउँ गर्ने झिरा यो उधार झुनी नाप नाप ख झितन चाहिँ ऐना चाहिँ काठा जीवलाई चाहिँ पेन थन मार काटे अलग गर्दै झित्न मगला अलि वला सा त कयंका चाहिँ सिटा पाइङ्केमा मगला ठोयाम ते ओयाम ते रे तर चाहिँ खे समाज अथवा चाहिँ मेरो समाजलाई सिक्कै कडा खनि छ कविता नि यो कोही अठे भइसौँ ढोका अहिले छप्पु कविता लठ यहाँ तक बोल्दा राजा जी गोठा उना दिवन मुख मानका रापटे कविता तस्कै मार्मिके दक्ले नापा जिए ठाक बनला त अहिले जी चाहिँ जिटल ठो कविता तस्क बाला सरका वे कवि सक्षम बना न्याङ्का हो यो कविता त एकदमै राम्रो सरका सक्षम छपा मुटु या स्वीकार्य त सेची दैदु कथा युको कविता दा ओपि मते चाहिँ वर्तमान समसामयिक स्थिति या त कया हेच्रै त अफैना चाहिँ ठो जी चाहिँ विदेशी रोजगार यता कैटाउडु होला अनलपा चाहिँ अहिले ठो छाउ योपट्टि विषयलाई चाहिँ यो कोही अझै खौ उठाइ जाउँछ अब ठल्ला छौ किसमा निर्मूल्यामापट्टि या खौ खनि तर एसाना चाहिँ गेज्या चेतनामा हो जो जिटा अझो चाहदु नि अठे बिम्ब छु छेल्यो अयो खे चाहिँ आज गयो किसिमे तार होइ छ तले बिम्ब अनि छिसला छिपिनुले क्राइटेरिया ला वन दुजुला म चाहिँ बस्तु लिसिस वन दु अनि अहिले बिम्ब न चाहिँ बिम्ब प्रत्येकतना चाहिँ एकदमै जिला लुमका मफकादे नि त्यसको चाहिँ झ्याटो झ्याटो बिम्ब त न अनि हाम्रो गठके छौ जी कविता झिटालु मसुवाला छौ प्रश्नको अथि ढापटे छौ ढुका छौ अथि कविता त्यसको बाला बिम्ब डोवाला जेलु मके मुफ्टो आदिवासी डाँडा ढापटे पछौ न चाहिँ त्यसकै बालाला अनि रक्तिम कथा रापट्टि वा छप्टी हियौपट्टि बाख छप्टी हियौ चाहिँ वा कविता मिसा मिसा चोइटा होला कृपा करुणा पोखरेल लामपट्टि वो चोइटा चाहिँ छप्टी हि रे काटाला चाहिँ वो हि छप्टी या चाहिँ थन मुनु चाहिँ छौ सृजना जे छ छप्टी हि मगला ढाबला वे वो हियो कारण हाना चाहिँ वे छम मिसा मचाइता चाहिँ हाना गन्याउ नुक्सान चाहिँ तो छिछिर दुरियाना चाहिँ थाइना छाउ याना थाइना पाउँछने मुजु मते अनि यहाँ किस्म याना चाहिँ थाइना वे छप्ती हि चाहिँ थन चाहिँ संसार निर्माण जेसन ढासा वे छप्ती हि चाहिँ हाना वठे न्यामा चाहिँ हाना चाहिँ अथि थाइ अछुटमा सुया मर्दै किस्म चाहिँ गनो चोने गनो इंगा छक्लक भएका त रक्तिम कथा पछौना तस्कै बालापट्टि वइचौँ होला आइन्छ चाहिँ अहिले ठो रमेश थामी राम छ रमेश थामी छ अब गु झोलार घाटापट्टि छौ वो कविता झोलार घाट है तल मगला आ गनो झोला जनी पि मनो त जना चाहिँ राजनीति यही पि मनो दको वो झोला कोखाका इम त चाहिँ थन सहरे है मगला अनि थन सहरे वइ अहिले दको चाहिँ अलहाना वो मनो त गो थासा थासा पिन थेनी बेला चाहिँ वो झोला जना वा पिनी वो झोला न होइ गएम त अलु झोला जना मेसा वो रोस गु किस्म गए पिकै तला छौ झोला चाहिँ इमसँग चाहिँ वो थाउ चाहिँ अथि रोस गया नुक्सा पिकै तल राजा सहरा वन बेला चाहिँ लिउ वन त चाहिँ झोला जो पिन्जो सहरा छन् कि अनाल बाजी जिमी वा झोला नवइला छन् तर गाड्या राजनीति पनि सयन ताउका त्यसै छिदैको कथा बिम्ब प्रत्येक त झ्यातु झ्यातु हे छला तपति चाहिँ झ्यातु तर चाहिँ सिम्पल नक्सा न्याला ताउडो सिम्पल नक्सा न्याला ताउडो छमन मेसो चाहिँ एकदमै चाहिँ झ्यातु बिम्ब दो प्रत्येक त नडो तर अठे खसाना चाहिँ थो गामे गु चुचप्य मनोटासा गुल्ला चाहिँ चोइहाला नि वो चोइहाउला चाहिँ उकी चाहिँ एमसँग चाहिँ वो झ्याटो तै मटा तर चाहिँ सिम्पल नक्सा जो साना एकदमै हुनको थियो चाहिँ ढ्याचो यहाँ काटाउडो
झोला रेपट्टि न त्यसकै आखिला चिक्स मुखला छिना त दैदि खता 642 वटा बाखेन चिक्स सयले मूल्याङ्कन याना हैदिल अनलिपा बच्ची 50 इंगा दिल अन निन्यापो 25 इंगा दिल भला 25 इंगा दिउलेला नेपाल भाषापतिला छपु कविता लाउतुन होला आथु सन्दर्भे थाउकसा नेपाल भाषा कविता यो स्तर चाहिँ गुक्त मूल्याङ्कन याना ठुसी द्वावडी चाहिँ नेपाल भाषा कविता चाहिँ उले स्तरीय मजका उले स्तरीय मजका गोपुडा द्वावो चाहिँ छियो नेपाल भाषा नेपु वाउडो होला अथन जिसका बनाना निकेला नेपाल भाषा नेपु वाउडो अथे चाहिँ डोटेली भाषा चाहिँ पेपु वाउडो पेपु न चाहिँ डोटेली भाषाले निपुला तस्कै उठ्वेसका हैला वछरी छाउ गोठ्यो जला होला अनालपा मेपटी छपु चाहिँ डोटेली जिटालो हैन अनालपा चाहिँ मेमेले चाहिँ अपो वाउडे चाहिँ लिम्बू भाषा वाउडो अन चाहिँ ढिमाल भाषा वाउडो जबकि चिस नापली पछि पासा मन्यन हानेला तामाङ भाषा न खुपु वाउडो नेपाल भाषा नेपु जला अनाली पछि मेपिने चाहिँ अपस्यो छपछप याका चौकिसमा प्रतिनिधि कठाउँछको अझ्याना ढाउ गर्दका उले मछि वसा टाउना तर उले मछि दक्कोसित दक्को मातृभाषा त चाहिँ लोखाला चाल नेठुसी खला छौ चाहिँ ठुसी या गु चाहिँ त प्रज्ञाप्रति साने चाहिँ गु पुच ख खला वो पुच यो चाहिँ उठल तरु पलाख नि नर्सल याब्ले खाली खाइ बाहिर चाहिँ अझै बेच्ने तर ठुसीले पनि भालो त मलाई कमसेकम अन्य ठाउँ भाषा उना अपारो दबले नवाखन्ने बनाउँदैछ जेला चाहिँ तरो उपलब्धि खता गए चिदैदिउ कथा चाहिँ भाषा चाहिँ ठुलीला दुआवला त बला उकित चाहिँ मूल्याङ्कन याउले चिप्स चाहिँ अनुवाद गुपति नेपाली भाषा अनुवाद पाखे मूल्याङ्कन यान दिल मला अब छौ हिसाबवाला अनुवाद साहित्य न बालामा आउजे जुल उकि त्यहाँ ठ्याक्क राइटर न थाते छु खबला उकिपति बिमितला जुइमाला मला वद थि अथे जुइनु का जब 25 इंकाले चाहिँ नेपाल भाषा छपुला त मेबे ठिठी भएला त अनअलि पा चाहिँ झिपुले इंका दियबले चाहिँ अनुभव दिएजुले झिपुले यङ्काबले चाहिँ अन जिमसँग चाहिँ सुरु चाहिँ गुली बनाउ ख मुखला ओके मध्ये ठोल्ला मारका जिमसँग पहिला करि कल्पना यानो ख वया लाटका ओके छारा सुरु चाहिँ भोलि बोले अनाल पखा हटका रेपटे जुइ नि ओके ओके गु भाव चाहिँ त मनु चाहिँ छि नि मुखला सिबले चाहिँ मूल्याङ्कन कर्ता यामै सो चाहिँ गु किस्म चाहिँ पहिला सुरु बनाउ ख वया ठ्याक ठ्याका वया लावल नि अजुबले चाहिँ अले सचिपु हेट बच्चा ठाकुला छारा यो को डोजला मगला सचिपु हेट तर लिपा चाहिँ अहिले 50 एमएल ठिक छ 25 हेट बच्चा न ठाकुला अनाल पछि पु यङ्काबलेला चाहिँ दक्ष नापा गु उत्कृष्ट गाजिम छ अलग तै वया लटका अतकी चाहिँ आजियो भाषा चाहिँ सेकेमा आउ ख चाहिँ छिन छुछु खंका आ पिने मेमे भाषापति कविता चाहिँ गुख्न न्याउन चाहिँ मेमेपति आठो पिने लीला आछिथो कोरिया चौम सम्मी समयसाना चाहिँ याउदो होला कोरिया चुम यसले चाहिँ मुनुख तर एट फसन थोकने जो कोरियार कार्य वहाँ चाहिँ वो भिडियो न चाहिँ वकन चाहिँ कविता बना होला वही कविता न त्यसका बाला अठे ढाको छ झिसो चाहिँ नेपाल भाषा न चाहिँ छौ स्तरीय कविता झिसो चाहिँ ठटे बोतिका आउने फेक निम्ति चाहिँ झिसोले स्यामा राछ नेपाल भाषा एकाडेमी जिसबले चाहिँ छौ किसिम ट्रेनिङ हे छौ तालिमे बिमा थे जन कदम नेपाल भाषा झिसो चाहिँ ठाउँ गो स्तरीय त कायम या निम्ति चाहिँ छौ गोष्ठी थे याना अथवा चाहिँ छौ विषयवस्तु बेला अनालिपा चाहिँ कविता चोकन चका अनालिपा चाहिँ चाहिए ढुङ्गा अनालिपा चाहिँ ठुकी अझ थोटो न तनिमा तका ऊ किस्म चाहिँ छौ छुया मुक्सा चाहिँ जिसबले बाछिटी या तका राछ एकदम स्तरीय कविता प्या भयो अब कुन तिनी एकाडेमी चाहिँ ज्यान छौ कवितापट्टि छौ प्रशिक्षण दिएपट्टि ज्ञान जुल होला वो ओया किस्म ज्याजुइ मार्यो छारा चाहिँ अबल्यान चाहिँ गुरु निम तयारी आर्कायो तर अठे चिन्चामती वो डोटा हो जी यहाँ लाग्ला तर ऐसा न चाहिँ उलमुसी मिसापी प्या होला नि बगला अब के आगो छौ उपन्यास न चाहिँ झिङ्गिम मिसापी प्या होला अठेना चाहिँ नचाके बिमारी हो नि नचाके बिमाला अन्य छौ विषयवस्तु बिहा अनि झिस याकल अनल पठो ठटे महोत्सव जी न झिस सबले चाहिँ ठाइला चाहिँ ट्रेनिङ छ बिहा या टकारा छ उकी चाहिँ झिस स्तरीय कविता त छल टकारा छ कविता न बनाइरका ढाकै म मंगला सारा चाहिँ सिकेन बिमाले नि ठु किस्म चाहिँ मारे चले सारा आगर की जे सुयर न वो कविता त मंगला इने कविता आगो की चाहिँ कविता हेबते वा कविने कविता छौ वा कविने संकलन दु मंगला प्रज्ञाप्रति स्थान प्याउ अब प्याउ बेला चाहिँ अनल बाबु के कविता सुन केला ओहो गया किस्म बोल हैला अनल अवश्य न सिधै आज जिमसँग कम बोल्नु न का सच्चा बोल्नु फेके निम्ति ला कविता प्याउ मासिक लागि छुका हो साइड
कि वार्षिक खजी टाइम त ओके प्यावे एजुनी झिपति न चाहिँ कविता हान चाहिँ झिन चाहिँ ए सक्छौ यने चाहिँ पिलु वन्ट जे लाइक जी किस्म चाहिँ झिस चाहिँ तालिम छ ठेना म विषय मगा सेकेर का मराइ पेला मनु त मर्ने यो को दुनी सेके मासु अपिला या किस्म झिस या त चाहिँ झिन लाई अवश्य नलाई तर आउकुन दुटी वले चाहिँ उले गु मेमे पिने भाषा पिने चाहिँ स्तरीयता उले चाहिँ झिन पाल्छ कायम या मफ्त झिबुटी धार पुलाउ यति नु धारे म धार पुला तर चाहिँ उकोनो गु निन्याको कविता लाउने छपुला लाउ छपुला बाला वो विश्वास पखा रे बिते दिलकुमारी डंगोलियो ओला बाला ख मगला छरा छ उकी चाहिँ छे नाप नाप चाहिँ गरा छ थप चाहिँ खाप्तिना चाहिँ इले खाप्तिना चाहिँ छिस चाहिँ थ दुन्छ न अन्या किस्म यान्तना तर लेपा जोगला चाहिँ विभिन्न थरी पे मनो चाहिँ छे लाउन जोगला चाहिँ खापति चाहिँ च्याक्यो चाहिँ इ ब्या मन त इ ब्या मरला अना वो धैजौ ख एकदमै बाला छ एकदमै बाला तर चाहिँ बच्चा अझ चाहिँ उके छौ अछि नि प्रत्येक बिम्ब त अझ पचाममा गानेका छु के अलि बच्चा लिपा जोले अलि अब म थाल्ने इले बेला चाहिँ त्यहाँ खाप्ती यामचोङ या त चाहिँ अनाल्पा विभिन्न थरी पे मनो त गाउँ अबलाई चाहिँ खाप्ती च्याक्यो चाहिँ इ ब्या मन त अन लिपा जोगला चाहिँ अले अले लिपा जोगला भाटा भाटा सुनका खाप्चाका जुन धाबला चाहिँ यो फेट दक छे गाउँ अबलाई जेठा छे दक चाहिँ विभाजन जला छौ किस्म चाहिँ राजनीति हो खतै टाउ खने अनालिपा चाहिँ अले दक चाहिँ छिटो वर्दो नि बामला फेटा यहाँ दक चाहिँ अहिले विश्वास पखा दक चाहिँ दुनाउन दुनाउले अलिपा चाहिँ अलि सिंह दरबार भना चाहिँ ठुटुसँग जोड्न ठुक चाहिँ चैताउ दक विश्वास पखा पाप चाहिँ बाला एकदम बाला छिला थुक्सिया नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान गो राष्ट्रिय कविता महोत्सव मलाई मूल्याङ्कन कथा अर्थात् जोजो कथा चना ज्यान दिला मलाई उठ्योपुति हाकन चाहिँ छु ल्याउँदनीको छु अनुभव सेयर यान दिला जो हिसाबबाट चाहिँ गराछ दक्को मातृभाषा पिन्ट ठुसी चाहिँ गु लुखा चाल लुखा चाव निम्ति चाहिँ वो चाको बिपे सक्षितला प्राज्ञ पिन्ट चाहिँ छिस सुभा म विषय मगा अथवा काव्य विभाग प्रमुख बाबा बस्ने टेक्न छिस बिए माचारा वेकन जित माला माला स तल मगला सटा जित न दुठ्याकला दुठ्याको मेसले छिस सुभाला बिए माला अथवा हान चाहिँ ठु किसिम गु साहसिक पला छोपिङ वेकपे सक्षित छिस चाहिँ दुनु लन्छ सुभा छुकार्ने बिमार काटा छ सक्ष्य थगु सट्याउ मातृभाषी पिस चाहिँ सट्याउ अनि आउ छौ छिटो अवसर बिल मगला आदुगलाल मार्साबा गुली ड्याङकुला थयो मगला थगु माजको सात याचा मेगु माफको स्याते नरका वो छिस मेला गुली हाला हेर्न वेकन चोइदियो गुली देरुगला मगला दशा त न चाहिँ जिए छौ किस्म ढामल लासा चाहिँ झन्डै चाहिँ गुल्दै जला 52 वर्ष हेठा देरुगला अनि भाषा खेले पला छिना भइया मगला छौ सक्रिय रूपमा 50औं वर्ष ड्यारुङला तर चाहिँ 52 वर्ष हेठा ड्यारुङला छिस उल्ले मछि ड्यारुङला छिउ भाषा निम्ति न थ्या मा योजना तर ठुसेर छौ सक्सित वे अवसर बिल निम्छ खला एजोनी चाहिँ अन्या अवसर ब्योले चाहिँ हाना मेउ साले छिस हाना उहे किस्म चाहिँ अवसर छिस छौ छिस न चाहिँ क्याचिया निम्ति छिन चाहिँ वो अवसर प्राप्त या निम्ति छिस चाहिँ उले सशक्त कविता त हाना छिस चाहिँ छिन चाहिँ अन्या सेना छ्यामाला मगला अन्या चाहिँ छौ रचना एक बिमाला झिन थोली ज्ञानका उखुने छौ किस्म चाहिँ छु चाहिँ कवि पिन्ट न सटो दुका नि वेकअपसँग चाहिँ छौ अतिथि कथा सटोले चाहिँ नर्मलेश्वर प्रधान सर चाहिँ गयौ बाला कविता बनाइदिला योगेन्द्र प्रधान गयौ बाला नेपाल भाषा कविता बनाला तर वेकअपसँग नेपाल भाषा बोन जितल तस्को सवावला तर सक्षित सवाला वही मको तर ऐसा न वेकअपसँग मातृभाषा प्रतिनिधित्व चाहिँ नागु बालको चाहिँ अनुसार कविता भाषा नि अन्देला अलि जी तन जी थर नापाउँछौँ पिन्ड चाहिँ जु थो मातृभाषा कविता भाव ठोखर गाएर ओहो गाइसँग तस्कै बाला नर्मदेश्वर सर नै उल्या बाला योगेन दाइमा उल्या बाला अथे छिस चाहिँ स्तरीय कविता त छिस अथे यानि प्रत्येक मातृभाषी पिस थ मुखला थैना चोइ पिन्त एन्त चाहिँ प्रशिक्षित न छिस यामल अनलिपा चाहिँ अन्या अवसर छिस चाहिँ क्यामा अठ्याटका ढासरका अनलिपा चाहिँ समावेशी अथवा लोकतन्त्र गणतन्त्र यो स्वभाव छ त मुखला त खसर छिसन सवाल गब्ले क्या खौ मको मुखला यामले वहाँ सानो खेमा संस्को छिस बासे न्यान जुन्छना आज यहाँ गनम बुवाउनु बेला एमसँग चाहिँ छुटाइरहेको छ दिदी तपाईँको नेपाल भाषा एकदम राम्रो छ नेपाल भाषामा पढ्नु सरकार है जी नेपाल भाषा बेला एक पेन ड्रप साइलेन्स दिएछ नि सुनको चुनी नि जी मुटुसँगको जी मिखासँगको जी लाड्यो भाव या वो भाव एमसँग ठु अहिले गन दनाउन नुका लिपा जिबला एमसँग दिदी तपाईँले यहाँनिर भन्नुभयो के भन्नुभयो अलि ऊ के अर्थ ढाक्दै नकाटे चाहिँ निकायको लागि यौ असिन्त नि श्रृङ्ग जुइरिया यति राम्रो छ तपाईँहरूको भाषा यति राम्रो भाव सरकार रहेछ नि
छिटो कथा आज चाहिँ मेम्योपट्टि थ्यावे कम्पिटिसन या प्रतियोगिता महोत्सव उन त चाहिँ चिसो चाहिँ तयारी थुकी जगह मको चिसा मको आठो चित नफु चाल ढुङ जाने आ चित थुकी बने मायामा अब गुली फट चिसा अफवा चाहिँ चिसा त्या प्रतियोगी पिन त चाहिँ चिसा बोटी क्यामा तर अनछे न्य चिसा चाहिँ हाना प्रशिक्षक छना याना छोयामा सारा सा उकी चाहिँ अनला चाहिँ गारा जा भावना न सोई इमस प्रतिबिम्ब त गन्या छरा जला अन विषय वस्तु छु छला तल मगला वो समसामिक जु मजो सोई मगला आगर कि अब कुनु बैचौ कवितालाई यो क्वा दैठा चाहिँ आइना चाहिँ व काठको बाकस्तका चाहिँ उकी जना व समसामिक विषय वो यो क्वा बाखहरू अनलपा छाउ यो इमेज चाहिँ तस्क प्रचलित हो ज्याछ न व छाउ यो क्वा दो मगला अनलपा चाहिँ सिमाना चौपिने व दुःख जल अनलपा मिस्तेपति थाउ पीडा मगला थपिने भावना त गु कुण्ठित यान टाइटला उकी निम्ति चाहिँ गटके छौ चाहिँ परिचय पत्रैपट्टि जे थन थाला परिचय कृपा करुणा पोखरेल लामसा वहाँ चाहिँ छप्टी हिँपट्टि विषयलाई चोटाउला तर परिचय थाप्टे चाहिँ छौ कविता न त्यसकै बाला गरे राधिका कल्पित ठाम्छ राधिका कल्पित ठाम्छ थाउ परिचय पत्र जिसीबलाई चाहिँ जित अन च्याके न्य चाहिँ अन्न चाहिँ जिसुरका चाहिँ माली हो ट्याबलाई चाहिँ अन्न चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्र जिताउन अन्न माउज्या छन् एजा जो परिचय पत्र चाहिँ आछा राछा आटक जिगा मर्ने हो एजा माला जी ठाउँ चाहिँ जो ठाउँ पटियो छाप्यो अथवा चाहिँ जो ठाउँ अंगूठा छाप्यो चाहिँ मजी मामा लेके म फिया चाहिँ जे हसाना माला टुफिना माला दियामाना माला खोल्याना माला ठा चाहिँ जी डकोटाला गर्न लेके म जी चाहिँ आखिर चाहिँ जो गो अझै निपट्टि घद नि म्याकेले अनि अब चाहिँ घल्या उकेपट्टि गो कटिसा छपुदै नि उकी जो चाहिँ अंगूठा छाप्छ डो ज्याचन उकी कहिया आज परिचय पत्र देका आज कोने शिवलाई चाहिँ जो था परिचय पत्र आज ढुक्क ज्यार कार्य अनि छौ हजुर चिजो रौँ खने परिचय पत्र छौया लागे वहाँ बन गनगन वना थाउ संस्कृति न यहाँ पनि वहाँ थाउ छेवना अन्य किसिमको चिज चाहिँ नि ठुलो विस्तृत रूपमा भने तर चिरो विषयका तर चाहिँ चिज गीत बालको चिज चाहिँ एलाबोरेटियाना उनीहरूले पछि अलि कन्क्लुजन स्टार्टिङमा कन्क्लुजन चाहिँ एकदमै चट्टसँग एकदम आकर्षक जिमा चाहिँ कविता आलिपालाको छु दैलीमा आउँछु जित चाहिँ छौ किसिममा कविता खेले मुखलाई जित चाहिँ था छौ पलाछका दिमा सधैँ गुरु पूर्ण वैद्य अब कहीँ चाहिँ निरै तिथि वाइट हुँदो होला ठोया भएको गु लागा चौथी खुनो भएको निरै तिथि अहिले उक्यो लुमन्ती वएको यो लुमन्ती है जिबी हकनच का जिबी सोम विद्यार्थी भी मनदेवी ताम्राकार मैथिलक्ष्मी साक्य वजी सोम जाना हकनच गर्न चाहिँ जिम्स चाहिँ खास चाहिँ तो कविता सफुला मको बाखा सफुला मको निबन्धन मको तर ठुसी चाहिँ जिम्स छु बिचाइन धाछ छिटो नेवा ट्याउ खगुवा नेवाटा खगुवाटा झिसा चाहिँ निथ छेला चञ्चना तर चाहिँ मनुटास लुमके मफु अब अन्य खगुवाटा दोकासका मुनेसका झे कुटा या ने लड़का जिम्स कोभिड न्यान्स्या मुना चलाउँथो यक्को मुन्डनका मलाई अब मुनाउलिना जिम्स गएर अपैना चाहिँ झिसा यापति क्रिया जग यालका मेप्स यापति मेमे न्यानौपति अन्य मोटा या तका न चाहिँ यक्को तप जिउको लागि जिम्स मलाई अन्य तनावना चौपति खगुवाटा वना माला होला अहिले अनाहान चाहिँ अहिले छिटो खुएउ प निलेउ प न्यासुनियो प गमला गुंगोला सिकसकै झिलमा आसो अनि याउना ढोका नि लुमको मामा मुमु गुल्जको मुना कमला अनि दक्को मुना अनाले पछि अलहाना चाहिँ छिटो तनावना चौपटी छिटो आजल छेउ नाजल ननियो जल बहायो नाजल अनि यहाँ नस्क दक्को डाको चाहिँ मुना ओके टेसकला गाजिम हानो सल्ला जोबला हानो वन जिमस तसकटा उना टेटेना काला वतया अले आठो ठन्या किसिमको चाहिँ जिउ थाउ खगो नेवाटा ठाउँ खगुवाटा अथवा चाहिँ त्यो तनाउन गुल्न सांस्कृतिक खगुवाटा अन्यान तना मोनमा त्यही वो ताताया जिपे सोमसिना जाना हाना छौ सपो चाहिँ व्यापार चाहिँ निरति ठोनो पिटिबी जुन चाहिँ चलाउनु हजुर आता त थन्तको चाल मोमो इ बियातिला अपला सुबाल छिना बनादिला एकै कसबा ज्याजु नेपाल मण्डल टेलिभिजन पाखे छिसा साहित्यजीको गौरव सुइतीको छु र थौ या ज्याजु नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान थगु खुइखुकागु बुदिया चले राष्ट्रिय कविता महोत्सव यागु चले थुक्सी नापा खुसी समावेशी या त आधारे गया महोत्सव यागु चले थुगु समावेशी आधारे जुगु महोत्सव या कविता मूल्याङ्कन समिति या दुजा कथा ज्यादिमा हनेवा म कवियत्री मजु प्रतिसरा साइमी जुसे थौ ज्याजु खला बला यागु चले ज्याजु पाखे उजाफुनी मागु इनोभेट गु चले ज्याजु सोइचना दिला अपला बला सुबान नेपाल मण्डल टेलिभिजन सोइचना दिसु सुबा